Sabubuni ari timgang kome Oklahoma shungi timzuba namla kyodonchi gi te nyetim gegyu wangse mebe takchu chebe yumseni Oklahoma sharju gi saja nam dweme miri ki sakon yimbate timlu ki wangse mebar tudu. Chilchidung gubgyo gubdun lor Oklahoma timgang ki dweme miri ki keba mingla jimsi megar ki chugu lo shil sunbala zenyem chebar nyaba zubotante kogi shudula ari timgang kome timbyo ngayi gyabgyo ta timbyun shi gyabgyo na mebata zenyem tangsani lugyu ki pangda tarna Moscow jiyam kriki dweme miri ki sakon ki chashe yimbaten ngade timlu ki kyabse mebar timgang kome metunangdu Ningshen tarub zinken timbyon nil gorsush ki kunyan tarub zinken ki timbyon shida ka tunbala tene takshwe de chungdu. Tengu mekirtla longo tongcha chigirin zunju ki nyebake yobati takshwe sarbe nume tangyo. Wengya kongla ngade timgang ki tsabdu uy shungi timgang ki kyodun shibshir saba chegyu tsoba chege yobate. Timgang ki takshwe chebe genki Oklahoma sharchu saja timtun ki gone dweme miri la wangi yoba ting tangbol sewu chayo. Sharjo ki saje tengla misaya jikda bum gelha nedo cheshin yobata lakbar to Oklahoma chongge cheshu nipo chulsaru mi bum shizam yobate. For the last 20 years, the tribal nations have lost. Debe longo nishu rin dweme miriki Amerike timgang komar kyodun tukba pechewa pangwa chung yobaten timgang kome dunla nganzu kyodun tsugyuru shena kegi yoji jodu. Takju ti shuken chimbutong tukyu reji jodu. The short-term impact is that the Creek Nation just found out Tesegi shukeni Creek dweme mirila chilchikdong gege sumju soni lor tenla pabe sakon sati ngoma tada nuba yoba shebata chezo ne namnya nangsuk ta meba she tubare edo Oklahoma da Creek miri war delam sabo gozu gyu yembata tadun nedu mangbu segyu da shinri chegyu chömö chegyu ha yobare Oklahoma shungi takju ti sin langyure sewa tang takju de peju dangde zumba mangbu zungkane tartab shegyure timgang kome kyodun tenja mangbu yoba gongba mashi bar nang yoba ten nedang kanda chagyu yemin nganzu da chogre wengyan timbun ki mangbu gu kongsu yoba timbun gorsush ki tibe yingten shikla gabu chungba teni maombe jungde la nganzu choba che metu wengyan nganzu maombe yuwa tep sibar samde terengi timdar takju chegyur gegen sor jugyume Jilchidong gege sumju sonye lor Creek miri tang Amerike shungye ki chodun sayi gyayo ba tela tada timkang ki chanju che yoba tang Amerike kenlen tamche zisung che shi yobase. Other tribes in Oklahoma, my own tribe included, Ngarang ki miri deka zube Oklahoma dweme miri shen ki kyodun ti nezula dene konzu sakon sati ngoma tadung timdun yemin te samul kogyure tela dene chömö mangbu jungsi ba tang timdu che si ba reji judu. Miller ki gorsush ni timlu ki nyenga bar zixing. Timbun gorsush ki gongzu chunbe zomyi ki gola. Meju shorse ganglam ki taru tamjashi yu je tibati ngala chuna nyenga ki nyamgyurdu. Tamja shasani Creek miri chola yinbata. Ari chozo gu te namya nangsu tang mebaten timbun mangmu ki gusha magat ki kyodun la Oklahoma timlu ki wangse mebe yumzeni te dweme miri ki sakon cha yu bar tu yu. Sakon tina nedu chigenki miri deka namgi ngader teso dolu dodan kaji sung migyo ba cha yu yinbata. Ngader timgang yu nanye pobe dweme miri ki ariwa namgi timlu kyabze shizar shaade timdu che tugyu rewa yobare.